Svečano je danas bilo u prostorijama Udruženja penzionera Kikinde. Naši najstariji sugrađani proslavili su krstnu slavu ovog udruženja. Pored sveštenika Srpske pravoslavne crkve, rezanju i osvećenju slavskog kolača, ali i izvođenju himne Svetom Savi, prisustvovali su i zvaničnici lokalne samouprave. Gradonačelnik Kikinde Pavle Markov ni ove godine nije izostao, a obeležavanje slave u društvu najstarijih sugrađana ovako je prokomentarisao. Jedan veoma prijatan dan što se nas tiče kada obeležavamo našeg Svetog Savu i kada se družimo sa našim penzionerima. Dakle, ono što pre svega je povod naša čestitka, ali s druge strane ono što se svakako trudimo jeste da iskoristimo i ovaj trenutak kako bi se malo družili, popričali sa našim najstarijim sugrađanima, čuli od njih kako žive, kako im je i na neki način koliko toliko dali im podršku za dalji rad, život i sve ono ostalo što nas očekuje. Meni je izuzetno zadovoljstvo i izuzetno mi je prijatna atmosfera kada dođem u samo udruženje penzionera i to je jedna sad tradicija koju želimo i želi smo da uspostavimo prethodnih godina i vi evo vidite da smo mi svake godine u isto vreme na istom mestu i tako ćemo nastaviti u budućnosti. I ono što želimo ovim putem da poručim jeste da imamo izuzetnu želju da gde god je to moguće pomognemo našim najstarijim sugrađanima u vremenima kada znamo nisu tako laka, u vremenima kada i njima nije tako lako, ali u svakom slučaju minimum što se mora obratiti to je jedan znak pažnje, a naravno i u nekom materijalnom i svakom drugom smislu se mora pomoći. Već nekoliko godina se članovi udruženja penzionera Kikinde okupljaju da obeleže svoju slavu. Ovo je 5. godina kako proslavljamo slavu Svetog Savu i danas će biti prvo rezanje kolača kao obred i posle toga će biti ručak i druženje. 6742 penzionera je učlanjeno u udruženje od 14.440 penzionera iz Kikinde, na teritoriji opštine Kikinde. A 170 je prisutno na današnjoj proslavi. Ove godine kuma slave bila je Stoja Tomašev, dugogodišnja članica udruženja. Proslavi su prisustvovali gosti iz Temišvara i nekoliko vojvođanskih mesta.